Okobao kumuraibu ensi ya Kenya Daktari William Ruto imeyeriro balia gusi aso gutarira chibunge au na guchakia mirobelio ya magenderero ni gubono kwa bere gukotogigwa amona barai au ase chinsemo chia gusi okwana chinga kichu umuraibu ensi alenge kuigura echiro ya mugunga bakora unere umugavana we county ya Kisii omusike Paul Simbarati nigo babete bakumocha ababunge abo batari kumusira Daktari Ruto nande batacheti wikirana ase mirobelio ya magenderero ase chinsemo au umujumbe bwensemo yabo machoge burabu musiko badia abarongo nigabetega kumuchigwa aso gutaikirana na kubasabira abantu baye amagenderero asensemo yaye magega ya Daktari William Ruto gutara ase chinsemecho naboigwa nigo abaribonsi babere bakubuligwa banyareko abagwekeya na kubulia amagenderero elikoeneki abananchi bali babete bakubakira chikura nkwanyorera bali emirimo eliyo baganeti gokolerwa Mulikito Gilbert Kobe otwaleganiryo roboti uru asobwime Chingaki umurai wense Dr. William Ruto anyariko baga kugenderera gutarira sorongo rwa Gusii na manganya ariko baga gwesokya na mono urwa ase abarai bacorire ime yorogongo rwa Gusii kerari nga sensemo ya umachoge burabu nigo umujumbe wensemo ya umachoge burabu badia barongo anyatiko baga kubura ekinga cyakite ko nyariko bago cyakia okwa abantu agwechiro ya mugonga. Nimeamua ya kwamba Kenya hii tutaibadilisha kwa miradi na mipango ya maendeleo. Hatutaki siasa ya chuki, hatutaki siasa ya ubaguzi. Chinga kiecho nigo abarayibande bari bacorire banyako bakumugikirya barongo aso gutatuka SMS elia amagendera kunyarako bakubagwa. Hapo Bomachoge na Bobasi kuna accident mbaya imefanyika ya wajumbe hao wawili. Mjumbe mmoja wa Bomachoge Borabu na mwingine wa pande hii. Hao wabunge wako ababunge amumbarororo mtobwata wabunge hawabe. Your Excellency, nisiseme mkuu ni Austin Kwana. Mheshimiwa Rais, ukienda Bomachoge Borabu wewe huwezi kuwa malaika. Ujue kwamba bridge ya kwenda Magenje imeanguka. Bridge ya kwenda Liokindo hakuna. Lazima mbunge angekuja apembeleze kule Nairobi akwambie Mheshimiwa Rais hakuna. Barabara ambazo zilijengwa Mheshimiwa Rais, mpaka wewe mwenyewe tumekuambia ndio realize kwamba hatuna bridge. By the way, sababu moja ya kutofika kwa industrial park hakuna barabara. Hii Bomachoge Borabu ukiweka na Bomachoge chache ni kama mbingu na duniani. Wakorawa na barayibande muna Silvanus Sosoro na boigo Jafet Nyakundi nigo batebete buna cinga gicinde ndire siasa tari kunyako bago korega sikurende umuntu ogenda kurigiria abantu babe bamwakiride chikura egasi karatiga magana ye chikura ne chikara go 2027 kara rosi seitoga usoro bamito bake ako baroserie bintebyo arosirio kindo arosi na chikenye yito tebire daraje kwa mete Professor Sabine School ya Magena. Tugwana ine. Aya, omweshimiwa mbiro nere kago chanera sabe kende. Aba ishimo na bage mura. Kero montago cha sabe kiae. Ka korosie bintebi. Ai no gwate sababu yo kwangu mwangwano yo. Ara rosie palenyi. No mwa omubumba inunga yale. Bati gamba deviga. Egende kamo. Ekero mogenia chirenka. Nara magenderero atagirikunya kwa bagwesokya iri gokonya abantu asensemo ya umachoge burabu kurende ukungusana na igoro ya siasa kwanya kwa kotiga bari bakire chikura aseme chande menge uri boterega tembe kurwa sensemo ya umachoge burabu ime county ya Kisii ya Maritana Gilbert Kobe.